Nakaliang ka kanhun awaken India nan ka accomplish ya pi baro kipat ba kibapay ikani ka video nila syam bat nila yo ya ka cing complain cing kipat ba sang kaliang ka kanhun ka jungi bat ka kanhun ka lum kalang ikini kibenta baro kan bat yakini kibenta kibaro kan ni khot ni wer ya pi ban pinni pat ba haka arpu pratarik mentau benai Hakapor Shipo Baji Apo MG Road Kabahajan Jongka Sketnya dan kalian kakenhun Niwer ya pi baru kita ba pini ya kani kebenta na kebenta ni adhar hakabai ni adhar na kalian kakenhun kejengi layat bantur sekeleng ke distrik bat apa yang kani ke distrik baru Misiam bang iyo ing hilap menta ba hidup let yaki benefit jong ration gas MHIS but scheme bapir dan nakaliang kakunhun kejongi ni ketaru ya ka high court badan burom bahkan ai ya ka jubab ka basay lamba ini kipat ba ibala juan ban mi hakate kasni kena kalian kakunhun ke jongi ru niat menta tak haduk menta niat ya freedom of speech and expression niat yu ya constitution jongkari India bahapeng gini ki benta baro nakaliang jong kakunhun ni ke paru ya ka serta ba kat airu ke jingsai ni ke jingtho ba yakini kita tak hati kesni bahkan syai lembaga jing ai jing tho ingin pensai pat baru hati kesni ya ke ai ke jing yo lembaga jing ya nanti ke jong ka kerhun ke jong dan nakaliang ka kerhun ke jongi kayen bat yada lang hapring jonga ba jongpi kumbang ya hidu hakani ka slapatai lembaga ke constitution jongkari India dan nakaliang ka kerhun ke jongi du kawer ya pi baro jong kastip maglia bakin mi padba khanang hakate kasi ya ka yakin mat ti bapisham ka ai ka jing du ya ka benefit ki jong pi bapin pensai padba lot hangte ti benta baro publish mo da buram mi pi padba bio so ni ga di ba pet ba so ni ga news ko ni tni industry kumbo pilayo so nakaliang sekretari lapnisya lor ka ga benta ga banginyang na benta ketika arfratarik nyewer nyakhat ifi ketika arfratarik bafin sumhan poi khnang te namar bagin yo ya ga jingsai bat khantam bangir yo so ga ga bu paiba utrang kat bu kumbo lasyam hakni si beladap langat aki jing jingdar long bau ni adhar long baki kam ki fer bu sarkar penbor Nrai kat kum ka jinyat dungi lembaga high court ke Bedon Burom baka ong pade mandatory udang day voluntary nrai ni di ban sutu ya kataru haba udang day voluntary ni di ban tep kuno bangi di ban ya te hakete singin ai ke jingsai pi padba bat pi padba na ai jingsai langi kuno bangi le hakete sing bat kuno ga sarkar kan rai na banta ga jungi bau ai ta adhar bat balai ni di ban le ta adhar kajinyang dungi hakete sing arfratarik kalong halor karai jong padba hok bagi jingsya niat halor constitution jong gari India bar boy kelang bangin yo ya hok sinsar ka ba kulit bar ka ba syai namar ba omba ka kini ginang lam gi jong tin chi orat ini namar bangi ni degi padba nrai habni jet ni di mustu bangi long trai om ni degi merau ni degi mustu ba kajing em jungi ndai ki merau ni hak perkat kajing em kun nong song senang di balajot bayang herpis besar babahok bakabupura kubli sibon fiura